ingane zomtshela ukuthi ngifikile bekithi ngizosebenza kodwa isikhathi esiningi manje kumele uthole permission yakhe noma ukuze usebenze inkinga phela osemanje nayo yonke into ikhi ihlala kuyena ngizokwenza njani mina yini usungatshela ingane zivlokuzana bese ithatha ikhiya usungatshela ingane manje basengigabe eminyaka imake mfethu kodwa nawe lento ishoyo uyazizwa kahle ngizizwa kahle yini ungamfonela usisi noma utshela izingane ukuthi zimcela avuke ukuze uzothola ikhesi noma ufonele ngakusasa usho ukuthi uzofika ngakusasa ngilungisa izinto zakho kuphela kodwa wena ungitshengisa ukuthi nje kwisigebengu awusafune noma ngithatha kancane ngoba ngiyintombazana ngeke ngizothatha kancane ukuthi umuntu soka noma wini ngeke ngizothatha because umlungu wakho awiqedi ngani indlama awiqedi ngani indlama ngoba imali singakwena mangifika kwakho ngifike ngisebenza ngiqede uzoba nayo yonke imali yami kizoba na angangikwazile ukukhokhela ngikwazile ukukhokhela iroom yokuqala kwesibili ngakukhokhela ngakudabulishela ngakukhokhela ayiyo lo ngasayiqedi ke manje awusatholakala iyo lo ngasayiqedi inkinga yakhe njengoba umbona njengoba sinayo la inkinga yakhe ukuthi wena usenalento yokuthi usuyabaleka nemali yakhe phela lento oyenzile nafana ukuthi ukumqola usisi awude nakuthi ngasho ngingabaleka no15,000 because lo 15,000 7.5 mase ngosebenzele ngokuqedile nalo lo 7.5 isuhafika kisiyangaphelini ngingabaleka ungayiqedile indlu kodwa uqedile umsebenzi awiqedile indlu yebo umsebenzi awuphela bengeke ngibalande labo ukube uqedile bengeke ngibalande iphezulu ingakho kwesisikhathi ngifike nekhaza lethi mhlawumbe o12:1 ifethulele ngoba ngiyona into esithele sincane singasekhini isincane nike nahlala phansi nabonisana nosisi wamchazela ukuthi mhlawumbe uzofika ngalezo zikhathi engicabanga ukuthi iphutha libe lapho ukuthi ngingamchazeli ngenxa yento ezithile kwesisikhathi ngisuke ngingasemakhaya uma ngisemakhaya network ayisebenzi phela agithi uyafana nomlungu noma ukuthi umuntu omnyama and futhi wesifazane ingakho uthatha iadvantage yokuthi uzenzele no hayi angithatha iadvantage kodwa kuba umlungu ngabe uthe boss ngabe useyile manje ngabe kuyimanje into engayithandi ukuthi ngathi ya debate noma senzani kodwa mina into engizele la ngifuna ukwazi ukuthi ukhokha imali yami noma uyaqhubeka nendlini kuphela ungaloku ngitshela izitori ngifuna ukwazi ukuthi uqhubeka nemali noma ngiyaqhubeka nayo nini njengoba ungabambi ngisho ifoni yami inkinga ukuthi ngiyibambe ifoni singazi uzothetha ngizothetha ini ezomlungu wami une-right ukuthi ungithethise kodwa manje iyona sasingavumela ngakho silima ngoba ubona ukuthi ngiyintombazane yini angithi uyazi ukuthi noma usebenza noma kuphi yes uyareport yes nje kuyimpoqo lokho yes phela wena usisi awuzange uyomakhela ngoba umenzele ifavor yes uqashile umsebenzi wakhe naye umsebenzi wakhe and futhi I'm sure ukuthi nawe umsebenzi wakho uyawuhlonipha yes uhlonipha wakho umsebenzi wakho okay futhi ngiyawuthanda kwenziwa yini ke ukuthi athi usisi eqashile ekukhokhela imali yakhe and wakulanda la ikulanda khona ungasebenzi wakucela ukuthi umakhele yes and wena uyasebenza uma uqeda lapho usuka lapho uyafohloza hayi mina ngifohlozanga mina mathakhulu inqiniso ngifohlozanga awukwazi usawufohlozanga 3 months uyiromushi ingaphelile awukwazi usawufohlozanga 3 months into ebhlungu mfethu kungena amanzi la kuma blocks yabo mina fanele ngabe sengikwazile nokufaka abantu endlini kodwa wena uyahamba ungitshela ukuthi sekubuya imali yakhe le ayisiphendayo akhe ngayo kodwa mina fanele ngikhokhele wena ngiyaluza futhi egcineni enithathini agreement sasinokuthi kufanele iphele nini ukuthi njengomuntu osebenza as i-construction owumakhi njengomuntu owumakhi uthola ukuthi ugciniswe izinto engekho right usuthola ukuthi uyaphumula kwenye indawo but kusisi bengenza sure ukuthi mangibuya la ngiyakhona ngiyafika kusisi noma kusuke sekulate engicela nje ukuthi ngiyafika kwakhe noma sekulate because indlu isiphezulu njengoba isiphezulu indlu sekushoda nje ukuthi nginyuse line abo 4
bese iyaphela bese seyirufa leni bengalindele ukuthi usisi bese ngafika azafike nabantu abagqoke so imali uzibulala wena kanjani mina ngifuna ukhiphe igama lokuthi uyaqhubeka nendlu yami noma uyisa imali yami finish umbuyisela u7.51 kanjani manje awuqedile awuqedile 7.5 indlu iphezulu angeke ngisofela lapha wafakile amawindi wafakile umnyango ayiphelile imini sengigcinezelela njengomaki wena uzenze wena yini ungabuya kodwa mfethu mase kukhulunywa amaqiniso kahle wena ohlulekile ukuthi usisi umenzele iqiniso and kuyaphoqa ukuthi kumele kube umuntu osifeza isithembiso sakhe kusho nabhuti ufuna ukuthi yena gain mina ngiluze njengoba indlu yami kumanje nje iyanethwa amaplango amaphansi usamende wami uqinile ngiphinde futhi ngikunike no 7.5 unyile akuzokwenzeka unyile ngoba phela kufanele ngiqede umuzi wakhe ngithi uzawuqedela kodwa mangawuqedeli ngifuna imali yami back ngicela sivumelane phambi kwazi ibhola zakho lezo yilethe hayi phela umfethu 7.5 imali eningi ngicela sivumelane ngisilalele phela u7.5 imali eningi and siyathemba ukuthi ize noma singacosha la endlini yakho mhlambe u7.5 singawuhlanganisa angeke wanele hayibo angeke wanele fridge no phela manje sizothatha yonke into kwa ifone iPad siyayithatha yabo sengaba ngcono ke nezimpahla lezi yaleli nazi isikhwama lezi nezingubo nawe nochacho ngikwazi kwenza lokho kumele senze ubhizi libe nokuchaza la libe nokuchaza ngabuyo kuyo kwakhe asibe newayifoni ukuthi ngiqede umuzi wakhe imake wemfethu cause angikwazi umbhedo wami ngithatha ifridge lami ngithatha into zami zokugqoka ethi mina uyahluleka nje ukufeza into isithembiso and uma usekhokhela imali wesiphathi senze njani ke thina ngiyabuzwa lokho ukhokhelile phela umuntu imali yakhe ngiyabuzwa ungikhokhelile okay bese uthatha nje nekepisi leNike neuphaqa siphatha nejacket akwesibekanje imali yami yonke umlungu wami angiyiseke second chance yokuqeda umuzi wakhe in 2 weeks time ngizobe sengiqedile yonke lo room ngiyifuna nje ngoba injani imali yami uzoba nayo yini ngizoba nayo mase ngifuna imali yami mina uzoba ngoba ngifika manje ngisebenza ngisho athi kufanele plastic sis obusisi bese kwazi nokukunika imali ungakawuqedi umsebenzi uyangizwa so kumele kube uyena ozosho ukuthi ithini way forward yami ngiyawuthatha umbhede ngiyalithatha ifridge until azaqeda iroom le ayiqede uzothi ke mase seqala lenye methanda ukuqhubeka nami ngoba sengiqala lapho ngomkhokhela emva kwale kodwa manje ngihamba nombhede nefridge idili yami yemlungu iyodwa ngefomu ithi ngoba ukuhamba kwalabo ungahambi nento zami ngoba phela ngizokwenza njani ukuhamba kwalabo ngizokwenza njani noma sebengasazi ukuhamba kwalabo mbuti laba ngizokwenza njani ngizokwenza mase ungasazi wena into akhala ngayiyodwa uma usufika futhi usuphinda ukhala ngezingane angiphela wena ihawu lakhe izingane so from now on kufanele ngifike njengoba before isivumelwano sami ayikho into engayisenganga ngizomfonela ukuthi kwenzakalani mengifika lapha kodwa futhi ade kufuna because le yandlu le ngangiyihlelo ehlala umuntu akangilisa isipele sodwa sikakhe so kwathi kufika ngivule lapha ngisebenzisa ayida uma ngifike ekseni ngifika kuthi uyafika manje ulele ngifika ngilisa isipele sikakhe sokuvula ngendle ehlala amathuluzi okusebenza nosimende nayo yonke lento ekhona ngifike ngisebenze ngiqede umuzi wakhe kuphela okay i-ID semakhaya kwami lesifoni nalamate ngiyawathatha futhi simayibambe hayi mami ngiyafuna sithi baba asifuna ukuphula lezi baba try to understand something asifuni kahle kahle ngibizela ikhona zakho angikubizela ngifuna imali yami wena kani uzofika manje uzofika uyabona ukuthi kumanje uyakhona uzokunginika ifoni uzofika kodwa
Ngizofika manje. Uzofika Ngizofika manje. Ngizofika. Ngizobuya nazo, ngizobuya zana lezo zinto. Kodwa nje Friday from Monday. Friday ngoba ngiqedile umuzi. Wema uzobuya wena manje yakethi. Mengafiki ngiyaphinda futhi ngiyababiza futhi. Ngiyizinto ezidingayo lezi njenganawe wathatha imali yami engiyidingayo angithi awusawuqedela umuzi wami. Kodwa umuzi wakho ngizofana ngizoqeda. So kusho mangisa kwakho ngizomnika into zami zokubusela back. Ngizokunika masuqedile. Lekepisa kuthatha. Yo. Sesokubekela yena. Kwaze kwamzima bo. Ngizokunika masuqedile.